Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün aprelinin 3-ü çarşamba günü. Bugün saat 16'da berilgen malumatqa ko'ra Merkezi saylov komissiyasi dareylarning 99,88%ni sayıp çıktı. Birinci yerde Volodymyr Zelenskiy 30,23%, Petro Poroshenko 15,95%, Yulia Tymoshenko 13%, Yuriy Boyko 11% ve Anatoly Gritsenko 7%. Bütün Ukraynadaki 199 saylov bölgesinden 19 bölge komissiyasi Merkezi saylov komissiyasına protokollarını teslim etti. Bu mayın basılgan protokollar. Prezident saylovlari birinci basamağının neticeleri aprelin 10'una kadar ilan etilmek gerek. Toronto, Kanada, Fredi ve Santa Maria, İspanya Fredi bir hafta devamında Kara Deniz'de devriye etken son Odessa limanına kelip çıktılar. Gemiler kapitanları, mali memurlar, Ukrayna Harbiy Deniz Kuvvetleri temsilcilerinin konuşacaklar. Kaydetmeliyimiz ki gemilerde kezintiye de çıkmak mümkün. Bunda gemiler aprelin 4'üne kadar bulunacaklar. Sonra Kara Deniz sularında Ukrayna Harbiy Deniz Kuvvetleri gemilerinin beraberlikte PSX turunun talimlerinde iştirak edecekler. Talimlerinin maksadı Ukrayna ve NATO arasında işbirliğini kuvvetleştirmektir. Kiyev'deki Kırım birdemligi martның 27'sinde olup geçken tintuvlerge bağışlangan Merasim Kırım evinde geçti. İlhaqның fiyatı Aya degen film takdim etildi. Bundan da gayrı Kırım'dan taze haberler seslendirildi. Skype vasıtası ile Kırımlı adliyecilerinin subet kuruldu. Bundan gayrı musafirler arasında Kırım'da çalışkan jurnalistler, faaller ve Milli Meclis vekilleri var idi. Böyle gibi Merasim Ukrayna cemaatçılığı Kırım'daki repressiyalar hakkında da ziyade bildirmek için yapıla. Hatırlatam, martның 27'sinde Kırım'ın birkaç rayonlarda kütlevi tintuvlar geçti. Onun neticesinde 24 Kırım tatarı yakalandı, 55 bala babasız kaldı. Umumen 166 balanın babaları hapishanelerde buluna. Biz er vaqt siyasi mabuslarning qurantalarini emmallivi informatsion shaklda desteklemege tirishamiz. Onun için böyle Kiyevlik Kırım birdemligini kechiramiz. Зрозуміло, що українська держава Ukrayn devleti ve Ukrayn cemaatçılığı o'z kuchlarine ko'ra tirishmalar yapa. Bu shimda yaqinlangan adamlarning qurantalari o'zlarini yanglis duymasınlar deb pek muhim. Berlin'de Putin reyneleri Kreml'nin Ukrayna siyasi mabusları film gösterildi. Film Rusya tarafından siyasi sebeplerden kanunsuz hapisке alıngan Ukrayna ve Kırım Tatarlar hakkında hikaye etti. Ayrıca azat etilgen Ahtem Chigos ve Gennadiy Afanasyev'nin hikayeleri gösterilgen. Film muallifi Polonya jurnalisti Pyotr Malinovskiy Almanya Bundestagı mabuslarının kuruşken vaktında o Kreml mabuslarının sayısı hep artqanı kaydetti ve Rusya'ya karşı halkara baskın artırmağa rica etti. Film gösterilgen son Berlin'de Ukrayna siyasi mabuslarını kol tutmak için flash mob geçirildi. Nazirler kabineti ilacılar fiyatını idare edecek usulunu tasdikladı. O iyunun birinden başlap çalışacak. Bu usul milli cedveldeki tıbbi preparatlarga ait olacak. Fiyatlar nazaret edilecek ve Çekya, Macaristan, Slovakya, Polonya ve Letonya memleketlerinin tanıştırılacak. Aynı zamanda preparatların keyfiyeti de gözetilecek. Hem çetel hem milli teslimatçılar teşkirilecek. Ми пропонуємо розраховувати Biz referent fiyatını hesaplamak teklif etemiz. Buna devlet paralarının 5 milyon grivnası masraf etildi. Bu malumatını Prozoro nezarət sistemasından alamız. Bu ilacılarının donumunu nazaret edecek yekini sistemanın amelge geçirivi. Ket-keti ilacılarının kutularını belli edici tamgalarla belgeleyecekmiz. Eki kodlav yardımıyla ilacılarını nazaret edeceğimiz.
Украина ве Словакия арасындаки сынарда 1,5 километрлік сүргін невбетлер пейда алды. Украина девлет сыныр хызметінің ребері Олег Слободян білдіргеніне көре, себеп Словакия сыныржыларында тешкеру жихазы сынған. Невбет Ужгород yoqlав кечетін дедір, анда тек юк машиналары тура. Енгіл машиналар есе невбетті чоқ турмайып кечелер Слободян білдірді ке. Пейда алуған вазиет тес аль этілме шынын үшін, анда невбетлер да базы вақыт девам етежек. Бuyuk Британия сакинлері мемлекет Авропа бірлігі тәркібінден чыққан сонда Авропа бірлігі мемлекетлеріні визасыз зерет әте білежеклер. Ама тек қысқа мұдетлі сиятлар үшін. Ярым ел девамында 90 күнге бұның ақында Авропа бірлігі шурасы ве Авропа парламенті анлаштылар. Хабер әтіле оларының ресми сайтларында. Әнді севесі қаға мебюслер қол тұтмақ керек, бірлікнің қайделеріне көре визасыз режим қаршылықлы оларақ берілі. Егерді Бuyuk Британия айны бойлы шартлар Авропа бірлігінің аза мемлекетлері үшін бермесе, Брюксель анлашманы янадан бақып чықмақ мечбур олajak. Бүгінде Лондра Брюксель үшін мемлекетінің Авропа бірлігі тәркібінден чықуы ақында план бермелі, ама бұндан әвел о Британия парламенті мебюслері тарафындан қабыл етілмек керек. Лейхаға қол тұтмаға тақдерде мемлекет Авропа бірлігіні апрелінің 12-сінде тәрк етмек керек. Егерді қабыл етілсе, Брексит майысының 22-сінде олajak. Урметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз еді, дадачы хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV ile олыңыз, өзіңізге мұқайт олыңыз, сағылықнен қалыңыз, көріш кенже.